Il-Maġistrat Gabriella Vella li mexxiet l-inkjesta tal-isptarijiet issa salvat lil waħda mill-esperti serba Miroslava Milenovic milli tittella l-qorti. Żvelat dan f'artiklu l-Gazzetta It-Torċa fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd. Skont il-Maġistrat Vella hija trita sempliċiment bħala esperta u mhux bit-titlu ta' forensic accountant. Dan minkejja li kienet hi stess li fid-digrit tagħha tas-16 ta' Ottubru 2019 ħatret lil Milenovic bħala forensic accountant. F'Novembru ta' sentejn ilu s-serba kienet ammettit li m'għandix degree fl-accounts u isinqas warrant biex tipprattika bħala accountant. Dan anke wara li l-avukat Vince Gallia li qed jidher f'isem l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien staqsija biex turi ċ-ċertifikati kollha li jiġdu li sservi f'dan l-irwol. Meta ġiet mistoqsija kienet informat lill-Maġistrat Gabriella Vella li fil-verità m'għandix il-kwalifiċi, Milenovic wieġbet li Vella qatt ma kellmitha dwar dan il-warrant. Iżda fl-investigazzjonijiet li saru anke wara li saret kwerela biex jinbdew proċeduri kriminali kontra Milenovic ħarġet lill-Maġistrat Vella qabżet għaliha. Għalhekk issa jidher li l-Pulizija mhux se jmexxu kontra Miroslava Milenovic minħabba d-diviża bla preċedent li qed tagħmlilha il-Maġistrat Vella u ċar li minn barra lil Milenovic il-Maġistrat Vella qed tiddiventi lilha nnifisha għax kienet hi li ħatret persuna li mhux veru kienet forensic accountant.